ungabe usadlula mntwana wasekhaya. Ngiyasazi isimo odlule kusona sibuhlungu, kepha into engifuna uyazi namhlanje ukuthi-ke yonke impilo oyenzayo inamakhosi akhona. Uma ungakayiqedi leyo khozi usazongena ebuhlungwini. Mangingakukhathazi yonke impilo uthi umuntu ezalwa uNkulunkulu masembekela amakhosi empilo yakhe la akazodlula kuwona. Nawe lobuhlungu ungena kubona kuyikhozi impilo yakho. Ufakazi abantu sebephumelele empilweni. Uma ungahamba uyobuza umuntu ophumelele empilweni ukuthi isiphi isimo odlule kusona, ngikutshela ukuthi-ke ngike ngaphila kanzima, ngingadlula ebuhlungweni, ngingahanjelwa obani, ngingenzeki into ethile, ngenxa yokuthi ikhozi uNkulunkulu embekele yona ukuze efike la afuna ukufika khona kwampumelelo. Nakuwena ikhozi longena kuyona izophela, uzophumelela, uzoba right empilweni, ungabisakhali.